Аш азиз достор, эч качан бүтпөсүн жол, бүтпөсүн жол. Ал жолдо бала көрүп ошолордун жыргалында бар болгула. Бар болгула, жыргалында бар болгула. Дайым бар бол. Бакыттын кушу консун барыңарга, ыр арнап ар бир жанга, ар бир таңга. Биз дагы бар бололу араңарда, силер дагы бар болгула. Бар болгула, жыргалында бар болгула. Дайым бар бол. Атпай жұрт талаң болсын, бөлүң болсын, бар болсын көптүк асман аппак толор. Алы тоонун арасында бөлүп жайнап, бар болгула, бар болгула. Бар болгула, арасында бөлүп жайнап, бар болгула. Ал тоонун арасында бөлүп жайнап, бар болгула, бар болгула. Бар болгула, арасында бөлүп жайнап, бар болгула. Бар болгула, арасында бөлүп жайнап, бар болгула. Kalorım şu güyalan menen kızım ökö baktıl olsun birinci. Anı şu algan üylör Akjoltoy maylı süt üylörden bolsun. Oşal üylörden kızları çıkarıp gelinler de alsın, toylar da kılsın. Şu nevlerin ömrün versin. Şu baktılı olursun bari, birbirlerine tinç olursun, aman olursun. Oy Kırgız elime kalıyorum, şu elim tinç bolsun, tokçuluk bolsun, molçuluk bolsun. Şu daima şu Kırgız elim tinç bolsun, el yurtumuz, tuğan ırgımız, barımız tinç bolsa, biz bu jakta tinç bolalım. Kızımdan Güyalan Mökön'ün algan үйүнө тойго келдик. Нени каалайм? Бардык жакшылыктарды каалайм. Ушул алган үйлөрү өздөрүнө буйрук насип кылсын, Акжолтой болсун. Ошол жерден өнүп өсүшсүн, бала чакасын үйлөп, жайлап, Кудайым ден соолуктарын, өмүрлөрүн берип, бактылуу, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болушсун. Тилеген ой максаттардын бардыгы ишке ашсын. Ушунчасына жаратканга чексиз шүгүр. Тилеген ой максаттары кабыл болуп атат. Мындан ары дагы бүт тилектери кабыл болсун. Саматтын жакын досулум, классташ, 11 жыл бирге окудук. Мен Питерден келдим, Кудай кааласа ушу Самат досумдун үй тоюна. Мен бу Саматка арнаган тилегим ушу досумдун алган ак өргөсү майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Ушу досум Аяш экөө бактылуу болсун, ушу үйдөн уул үйлөп, кыз чыгарып, ушу үйдө жалаң тойлор болсун. Мен деле ушу жолдошума кошулуп кетем. Ошол үйдө канчалык бут кирсе ошончолук бут кирсин. Самый главный ден соолуктары болсун, ушуларды тапкан ата-энеси бар болсун. Ошо үйдө жалаң гана жакшылыктар болсун. Kөгөргөнү, той канасы бүгүн шаңга бөлөнгөнү. Кубанчыңыз тең бөлүшү олтурабыз. Куттуктап биз ушул жакшы жөрөлгөнү. Сиз турмактап жашта келди, кары келди.
барысынын назарына. Ак тоюбуз ачылсынчы ажарына. Тойго келген жалпы курбу курдаштардын жол койбойлу ойногондун тажарына. Той кылдыңыз недир жакшы тилек менен. Тойго келди баары асыл ниет менен. Орундалсын ойлогону апалардын, аткарылсын ак тилеги аталардын. Билек ылкылдасын белдериңиз, билек кылды куюлсунчу терлериңиз. Билек шаңга бөлөп бул кечени, билинсинчи неге тойго келгениңиз. Ey bilek ılkıldasın belderiңiz, bilek kıldı kuyulsunçu terleriңiz. Bilek şаңга bölöp bul geçeni, bilinsinçi nege toygo gelgeniңiz. Bilek ılkıldasın belderiңiz, bilek kıldı kuyulsunçu terleriңiz. Bilek şаңga bölöp bul geçeni, bilinsinçi nege toygo gelgeniңiz. Bilinsinçi nege toygo gelgeniңiz. Жалпы каналдын сыйлуу меймандар эми кайрадан ортолго көңүл бөлүп бериңиздер. Биз тойубуздун 3-чү бөлүгүн официалдуу түрдө ачык деп жарыялайбыз. 3-чү бөлүк. Üçüncü bölümde başlap atабыз кадырлуу меймандар. Кимге бүгүнкү той жагып аткан болсо бир кол чаап бериңиздерчи турганда. Той жагып аткан меймандар. Сиздерге жагып аткан болсо бизге да жагып атат. Эң сонун тойлордун бири болуп атат. Тамагыңыздардан болсун эми ортолукка дастарбаныбыздын ээси Самат агабыздын жалпы жээндерин сөзгө чакырайын. Урматтуу жээндер. Каныбек мырза, Бактыбек мырза, Мыктыбек мырза, келиңиздер. Жамаатты баштап, жээндерди сүйлөтөмүн. Той кутлук болсун. Тойдан карак болсын, жоғышты той болсын. Сіздердіңіздерге дұрысында жақшылықтарды қалайыз. Улулата кемден сөзді баштадық. Келді шақ, бисмилла. Ассаламу алейкум. Самат. Үйінің шағыжатта үйі болсын. Айлы сүт үйлерден болсын. Сіздерге денсаулығыңыз өмір. Сіздерге игілік. Сіздермен өткен ағарып көріп, жақсы тойларыңызды қолдап, сізге игілік. Жоқ. Чағырмада айтқаныңыз келсін, келіңіз. Tüydüktü törü жылкы алатоğunu жердеген намысты болдан бербеген айтылы бүгін мекендештерибизде той деп адырдан билеги күчтүү көдөнү бийик Самат агамдын бүгүнкү жакшылыгына кош келипсиздер жалпы меймандар. Жээндердин атынан шакан болсо дагы белегиңиз бар эле көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Мына бир жолу жакшылыкта жолугайын, тага үйүңүз майлуу сүттүү болсун.
Kanalımız başlamış mı? Çağırma. Cender çağırma. Aykanımızlar gelsin. Kana tağımızda, tacıgımızda mutluyuz. Belediğimiz tarlayız. Bir cılmayı sırıt geçiyoruz. Çağırma. Cender parvalımızda. Жиындарга разышылык билдиребиз, орун бериңиздер. Дагы бир жамаат ортолукка чакырайын. Ушул жамааттын каны отургенден кийин кайрадан конкурс дүйнөсүнө барыңыздар саягатка чакырам. Менин ортолукка Элиза жеңебиздин досторун, классташтарын, аяштарын биргеликте ортолукка сөзгө чакырайын. Биргүлө жегениңиз, Гүлсине жегениңиз, Андара жегениңиз, Элиза жеңебиздин классташтары, достору, аяштары той барек болсун. Келиңиздер ортолукка. Hoş geldiniz. Taymarınız gelsin. Assalamu alaikum. Şu geçede oturanlar. Bugünden sebepkerleri Ayşem Samat, dostum Eliza, sizlerden bugün algan ak. Qanday? Ağır mı? Algan uylar maylı sütlü olsun, toykana uylardan olsun, şu tapkan uğur kızlarlardan жақшылығына, ушулардын бактына силер бар болгула. Ар дайым ушундай жакшы жерлерде жолугушуп жүрө берели, сыйлашкан, урматташкан, ошо достугубуз ажырабасын, дайым катташып бирге жүрөлү. Нечте диет курбасласын. Кана кытыкта белеңиздер танап, сіздерді бір жумайы сырып ешпесен. Урматтуу Элиза болсун, алган үйүңөр берекелүү болсун, ак жолдор болсун, бала чакаңардын сыйынын дастарканыңар ушундай жакшылыктарга жакын жүрөбүз. Sarıdalı kız, sen racalı kız, sen calı kız, direğin adresim baltamlı sevir. Emin kadınlı meymanlar, kayradan konkurs dünyasına barınızdan sayahatla çakıram, Janab Mırzalar bilen şilapa konkurs oynuyor olsa, emin bugünkü toyunuza gelgen ayında, eceler, jengeler, sizler için bir çakan konkurs olsun. Janabı Mırzalar da ile, her bir cemaattan birden ayım çıkarıp verin isterim. Jengelerden, ecelerden, ayaşlardan birden ayımdı ortalığa şakrayın. Elinize çekemeyen kurumumuzun biraz çıksın, gidin ister. Gelin. Kim bile çıkar almaya başlar ya. Gelin Recep Cürat'ta ya. Recep'e Paddeşka Cemal güçlü oldu da gelin sen. Çıkmasanız olmayın alın. 4 ayım oldu. Daha bir ayım bir şakrayım oldu. Tamam mı? Dışlayın çıkaramazsın. Çıkarsın. Şimdi cümleler var. Buna 5. ayım yine geliriz. Bu şekilde помощница siz bana altı turası deyin de. Bu yerde biraz kibar burası deyin de. Kana uğurlar batayın. Açı oturmuş.
Специальный бас. Acele bir de oturuyoruz. Hadi biz. Tağavastın übülöz tağavından özgöçö sonun en çoğun belek dalı koydum öyle. Aşağıda iğarı koyduğumda vakit gelip jetti. Bir arayı cem odatken çoğun president. Hormatlı ayımlar, aldığınızda böyle söylüyor okşayma. Konkursta как раз ешқандай қабыл жоқ екен чурқаш керек болды чурқатан бат-баттан чурқа ойнай тұрған конкурс болады 5 айым шықты поддержка болсын деп қол шағып игілік қалап қойыңыздар туғандар бүгінгі тойдағы конкурстардың бәрі әркім өзі үшін ойнап отырады бұл конкурстардан әркім өзі үшін ойнайды кім барып чурқаса ошол эжем ұтады азыр эжелер даяр болсаңыздар мен 1-2-3 дейін чурқап барып телефондарыңызды алып келеміз. 1-2-3 телефондарды алып келіңіздер. Азыр ДТБ болып кетіп адам дыхинода кәй таппай жүрмейді. Телефондар даяр. Hurmatlı gençler, hurmatlı ayımlar. Telefonların kamerasına giringizler. Kameraya giringizler. Hatta bular bular dedim ha bular almış. Kamerani özünüzde qaratыңыздар. Konkursumuzun adı selfie деп аталады. Суретке түшпей конкурс қыламыз. Мына басқаша. Мына басқаша өзіңіз қарайын. Шындай. Қалайыңыз? Жақсы қылып суретке түшіп келіңіздер. Кім менен суретке түшемін деген болсаңыздар, конкурстың шарты мындай болады. Ушул бүгінгі тойға келген меймандардың арасынан мен бір мейманды айтам. Чурқап барып, ошону менен селфиге суретке түшүп, кайра келип олтуруп калышыңыздар керек. Сиздер чурқап барып суретке түшүп келгенге чейин мен ушул 5 столдун бирөөсүн алып коем. Жетишпей калган эжем таарынбаңыздар. Кордуңуздар олтура бермей. Батыраак жетишкенге аракет кылыңыздар. Бири-бириңиздерди этият чуркаңыздар. Официанттарды этият кылыңыздар, шорпо тартылат экен. Жаш балдарды эми кармап туруңуздар, жеңелер, эжелер, тебелеп кетишибиз мүмкүн. Даяр болсоңуздар, барыңыздарга ийгилик кеттик. Урматтуу эжелер, барыңыздарга ийгилик. 1, 2, 3 тойдун ээси Самат ака менен сүрөткө түшпеңиздер. Birinci Samatken bayraklarından geçmeye kalmıştı. 4 ayım sürekli çıkıp geldi. Yani sürekli gördü. Bir çekten karım. Bismillah. Samatken'e gösterken hiç kanı sürekli çıkıyor. Samatken'e sürekli gördünüz mü? Sizler de gördüğünüzde siz nasıl olma çıktınız bile? Şimdi siz de oturgan stolda görsek koyun. Bana Samat kendini çıkıyor sevdim bana. Sizler de gördüğünüzde geldi ama Samat'a kendini çıkıyor sevdim buna. Kamera görsek koyun. Hadi gel gelin. Ecem sürekli düşüp gelin desem Ecem 2 sekundluk videoga düşüp ketdi. Savatga bu video olmalı.
Мынакей. Качество сүрөткө койбойсуз же? Менде узун видео бар экен. Лежеп кантип барып сүрөткө түшүп, кайра кантип келип олтуруп калганга чейин тапылыптыр bu жакта. Мынакей чуркап жүрөт. Тоқтам, режимдегі сүрөткө қойдырып қойыншы. Сүрөткө қойдыр. О! Айфон, бәрі айфонда. Качествоны көрдіңіздер. Мынакей. Саматкені инстаграмға жүктей бере тұрған сурет қойдыр. Қараңызшы. Чегендің өзі, ана Саматкен не көрді бол. Vay. Surat terang bosan. Kачество қарайбыз десем, мына качество. iPhone-ға уже бір суретке түскендіңіз бе? No, iPhone бар отпай. Жақсы. Сон. 4 айым кейінгі тұрға өттіңіздер. Қайрадан әмі камераға кіреміз. Өзімізге даяр тұрады. Кейінгі мейманды айтам. Даяр болсаңыздар кеттік. 1, 2, 3, жылтырақ алтын тиши бар мейманды тағып суретке түскеніңіздер. Кейінгі жылтырақ тиш болса сол мейманды суретке түшеміз. Ең качественный суретке түшті келем. Жаль. Тармақса жеке. Кимде жылтырақ тиш болса, ошол мейманыбыз бүгін инстаграмдан звезда болот деп атса. Адашпасам, Элиза жегем апасы. Мама суретке өле қалсаң, мына қараңызшы, мына суретіңізді қараңызшы. Instagram'a girip oturuyorsun mu? Girip elemez ki, TikTok'a yapıyorum bakıyorsun. Sonun. Şurada meymanlarda rayaktan tavuk olasın. Gösterdi var mı? Hocam rayak topla. Hocam bu suretiniz görün. Belki. Ayak olmak falan kaç suret oldu. Sonra. Mına suretті Самадагының досының арқасына дағы бір досы қолын мүлкен бойдан дешті. Самадагының аяқта жүрді, досының сурет көріп көрді. Осы столға да бір көрсетпей көрсең болмай тұршы. Мына ше, звезда болдыңыз бұра. Арқасындағы әкем. Сен аяқшыңыз көрішті. Сонын. 3 әжем қалды. Дағым бір әжем азыр конкурстан кетеді, анан 2 әжемі бір чоң, бір кішінекей присті ойнатам. Кейінгі мейманымыз даяр. Ежелерім даяр. 1, 2, 3, Сақалчан мырза менен барып сөз көшкеніңіздер. Сақалчан мырза өздерінің арқасында тұрады, ежелерін чұрқап кетті. Мұнаны чұрқап кетті. Орнап түбілі кетті.
Ender mıntıkpay öyle oturuyorsunuz. Ece tanınmayız. Sorun. Yaxşı. Ola. Ona hem biri olsa sürekli точно mına sürekli çıkın diye imamlara çıkıyorlar. Кейіндер өтпені Чикейді де мұға красавчик болып қалып өтендерді Сразу ләйгі Бұл сүретке қарағанда ежем сүреті можешь шығады Неге оқшаш қой? Нормальный оқшаш болады ма? Әке бір сүрет өзгеріп бас бұл Конечно Әкем тұршы көрдіңіз бе? Настроение 5, әкем жүзді алды бүгін. Жөнөтіп қойсын ба? Номеріңізді айтың. Ватсаптан аласыз. Ежелерімді қаяғыдан чұрқатып қиынасамын деп. Даястыр ежелер, ә? Біраз қиынырақ чұрқатсам бы, же болмайда чұрқатсақ ба? Жоқ екен, как раз. Құрматты ежелер, көбірек чұрқайды екенбіз. 1 2 3 Кухняға кірсеңіздер, бөкөлчі ет бөліп отады. Bir еттің түштеп сүретін түштеңіздер. Еттен bir түштеп 3 оды. Geliriz. Ben sabah geldiği güne sattım, masal da iyi konuşmasınız. Düştü üstüne atma. Kuknyara girseniz de bökölçü yer böyle olan desem, bökölçü yermine boşluğum niyakta olarak gerek. Bökölçü bir anda dön dedi. Kasırı giringeler bilemez, yeğen cilik çok olmuş. Al koy işte. Bulduğunda da. İçki tişteyelim oldu. Son. Cengar çıktı, kalmalıysa da çıktı. Çıkada. Konkursты жеңеңізге бір қолча қойыңыздар. Самат пен үйбіліс тарабынан мынау чоң саат сізге болсын. Үйге атап соңғы дейіп қойыңыз. Анан мұны тартықту жеңіш десек болып, себеп дегенде суретке вообще сөз жоқ. Идеально сурет болды. Бөкір жегем өзіні көрсетіп өтші. Бұна жейіп тұлдан етіңіз. Тартықту жеңіш. Селек күн болсын. Жоғыраққа. Жоғыраққа. Ебі орталыққа дастырманылсын есен той берген Самат ағамыздың шынығы достарын, аяштарын сөзге шақырайын. Саматкенің жалпы достары, аяштары тойбыт болсын. Келіңіздер. Құрбы достары бүгін тойға келгіле. Ошыл күнді дос күні де білгіле. Ұрдап билеп тақыр билбек тынышты. Қызып көріп тыңмай ішіп қымызды. Жорапан, қош келдіңіздер. Тойлар құтты болсын. Кімден бастаймыз әкелер? Сіздерге еркек микрофон сөйлетпесек болмайды. Сөйлей тұрған әкелердің барлығын сөйлетем. Bir чекте. Қырғызстаннан келген әкем баштасын. Питерден келген әкем баштасын. Өзің сөйлей береміз. Assalamu alaikum. Qonaqlar, qonaqlar xush kelibsizlar. Sabah olsun, ağırgon qut bolsun. Bunday жақсылықтардың бұйырса башталышы дейіз. Қаласа bunday жақсылықтарды көп тойлар болсын. Ошол үйдің бұл үйлі қыз беріп, балтағын ауышқа байвиче болып, көп тойлар өткірілер. Қаласа ошол тойларларда тұтышыл састақтарынан да көріп болып.
жакшы болуп кетели. Көз калса тойлор болсулар. Assalamu alaikum tuğanlar. Barışlarımı? Самат досым Элиза Яшим. Şu алған ağırımыр құт болсын. Bizim bir құтты бай достардың дұрыс айтып кеткендері сөз үйгөр ұрғаш үйлерден болсын. Қайра үйлерді ап келелер тазасыңыздар да. Еңбегіңізге ошо өтөңүздөр бактуу болууга, арман болуңар күндөсүн. Бактуу болууга, ден соолуңар болсын. Бұлыңардың урматтарыңыздың кызматын көргүлөр. Sen sözgü çoğunu yapmışsan ki. Assalamu alaikum. Hoş geldinler. Bunlar Samat Elizа eş. Olsun. Biz akşam günlerde baylarda Hoş geldinler. Samat dosum, Eliza Yaşım, şu algan ağırınlar kut bolsun, maylı sütlü üylerden bolsun. Şu üyde toylar bolsun dosum. En kalarım aşım, Çinçilek'ten. Assalamu alaikum. Konuklar Samat Elizа olsun. Mayıs olsun. Yine bu sefer onlardan özgürce ben bu sefer böyle asılıyorum. 85'te izleyelim. Assalamu alaikum. Tuğanlar, hoş geldiniz. Samat Eş. Magoruva var. Soğumar olsun. Türkçe şarabı. Büyüklarda toylar olsun. Bakı olsun. Biz nazmaz bilegi vardı. Kanalın içine beri. Biz içinde. Assalamu alaikum. Samat Elizа mikrofon talaşmışlar, bilgiler olsun. Arda'yım ağzı video olsun, tuğan ulu, kayıncı, kaynata, Ayşe taşında var mı? Sonunu demiyorsunuz. Arda'yım ağzı video olsun. Ayşe şurada, Arroşa'da video çağırıp var mı? Soyunlar işte. Assalamu alaikum. Samat olsun. Uyuyup, kız çıkarıp жақсы Саламатсыздарбы? Барлығыңыздарға бүгінгі күніңіздер менен Аяш, Элиза алған үйіңөр құтты болсын. Андай үйлерді далайын алыңыздар. Ошол үйлер кыз чыгарыңыздар. Дастарханыңыздар жакшылыктарга жайылсын. Андай достордун арасында жакшылыктар күнүндө гана жүрө берели. Дагы бир жолу үйүңөр куту болсун. Дагы 2-чинден баштап дагы үйлөргө келе берели. Дагы 2-чи үйүн алып, 3-чү үй алып деп берели. Жарамат, қалған жегелер қосылауыз, Жарамат, айқаныңыздар келсін.
Birinci süret koçayım ben direkt tavşırayım. Direkt tavşırayım sana ne diyorsun? Ola. Barga dökbek çok koşup dostum. Barga var kanatın olsun. Kalarım sana bir solum olsun. Mazmunu şunday bu dostum. Barga dökbek çok koşup dostum. Barga var kanatın olsun. Kalarım sana bir solum olsun. Mazmunu şunday, mazmunu şunday, mazmunu şunday bu dostum. Şirin dostum nagile, işkenim benim koştunum. Dostluktun çevrim kızlara, dost dedin sen de dost olun. Dost dedin sen de dost olun. Bana gurbet çok koşup dostum. Bana sana bir solun olsun. Mazmunu şunday bu dostum. Bana dönmek çok koşup o dostları birbirine göre kendine. Çok önce dostum Жалпы достор, даяштарды, бүгін тойсына келген меймандар, қалаушыларды орталыққа 3-ші музыкалық тынығы, 3-ші бияндрага шақырып, қарап, Самат менен жеңем орталыққа алып, бей бастайыз, достарға. Шиміле! Шип! 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 Ай, Джемила, Джемила, ай, Джемила, Джемила, ай, Джемила, ай, Джемила. Üçüncü muzikasını bu.
қанша күтем сені аяулым күтей беріп ауырып кетті аяғым алты жарым болып кетті сағатым күтей досымды ғой тағатым енді қанша күтем сені аяулым күтей беріп ауырып кетті аяғым алты жарым жеті жарым сегіз жарым тоғыз жарым мазам жоқ ары күтем бері күтем өзіңнен бір хабар жоқ алты жарым жеті жарым сегіз жарым тоғыз жарым мазам жоқ ары күтем бері күтем өзіңнен бір хабар жоқ
Аңғардан келген қыйла жону жеңген қырғыз елдин урпактарыбыз. Азғырса да заман, алдаса да жаман, кастык кылба өз мекениңе. Бейиштин төрүндөй, берметтин өгүндөй, берекелүү жерим Кыргызстаным, ата мекеним. İşten son bugün Samat bilen gelin balanın toyunda aldığın unutmayın. Sağ düşersin diye. Bana da akardiyonda kısmı. Hop. Aldayım sizler için şu hırkasını uğurlu olsun diye. Jüvoymuş gibi oynatmayın. Adayım sunular başsızlar mı? Bir iş yanlat, bedelerinde tapanlatsın da deydi ha. Barbarımızdan eneler. Sizler için sunular durar, sunularına sultanığa hak var deydi.
Sayışka çabuk partiyenin rahatsızlık. Vah, Caşırıngan talantar çığa başladı ha. Toyun dedi geliniz. Adınızda karşı tatıldı meymanlar tamamısından olsun. Конечно, tağa degen bir болады. Tağayın taptap deydi ha? Tağcım sıralım kaldı. Ben ustası тұрғанда жөніне ойнасып болмайды. Yıldaş kek. Байғанбек Османовтан шығармасынан керек. Azamaz. Kıyla da ben kaydı çekmeyi getirdim de koldurayım, kıyılday başladım. Bak. Buna kadar meymanlar alınmışlar, Samat Ağabey'in bir tarafından Mustafa Eksik'e tanıtmaya başladı. Mustafa Eksik'e tanıtmışlar bu kadar. Sırtta жүрген meymanlar olsa barısı tövbeden işe çağırırız. Tamamsadan olsun. Samat'ın ürüttür değil mi? Samat Ağabey'in Eliza'cı özünü söyledik, razılık sözünü alalım. Anam barısı birlikte şu bugünkü toyumuzun jüyini koşup, art potasına hizmetler arasında var. Tasır oldu arasında. Mustafa Eksik'e tanıtmışlar.
biraz толкунданып турам. Ушундай сиздерден бир бата алайын деп, ушу сиздерди башыңыздарды бийиктирип, ушу эмеге чай берип отурам. Ушу не дейм, келгениңиздерге чоң рахмат. Ийилик тайзым кылам дегендей. Ушу сиздер дагы бар болуңуздар, бай болуңуздар, ар дайым ушу биздин жакшылыктарга күбө болуп, ушундай автосорконун үстүндө күлүп жайнап, ушу жүрө бериңиздер. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Анча-мынча кемчилдиктер болгон болсо кечиресиздер. Бизде эми жаңыдан баштап эми өткөрүп баштадык. Кемчилдиктер болсо кечирип турайбыз. Хуш келипсиздер, урматтуу туугандар, досторлар жана классташтар. Жаңадан бери ушу айтылып аткан кабыл тилектердин баардыгы кабыл болсун, ошолордун баардыгы орундалсын. Келгениңиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Бизди ушундай даражага жеткирген апам менен атама чоң тайзым кылам. Албетте кубанычтын көз жашы. Ушу 5 баланын чоңойтуп ушундай даражага жеткирген ама папа сиздерге чоң рахмат. Ар дайым биздин төрүбүздө жашыгыңыздар ушул батаңыздарды берип жүрүңүздөр. Баардыгыңыздарга келгениңиздерге чоң рахмат. Ушу кандай кемчиликтер болсо баарыңыздардан кечирим сурайм. Келген кадамыңыздар үчүн чоң рахмат. Жеңим толкундан кеп турсайт, Саматка айтып аттылар, мына биринчи жакшылыгыбызды баштап атабыз деп Кудай буйрса, уулдардын, кыздардын тойлорунда сүйлөй берсеңиздер, мага окшоп жакында тамада болуп каласыздар, Кудай буйрса иншалла. Рахмат. Тойбуздун негизги максаты дагы ак бата, бүгүнкү тойбуздун негизги максаты дагы бата, тамадалардын биринчи милдети дагы бул ак бата. Эми Элиза жеңебиздин алтын атасынын алдына басып ортолукка чакырып коюп уруксат этиңиздер. Абдета келиңиз, Маликапа келиңиз. Батаңызды берип коюңуздар эми. Элиза кадырды сыйлуу меймандардын ак батасын алалым. Келиңиздер. Ачып турайын. Рахмат. Кадырлуу меймандар, ардактайымдар жана мырзалар, эми ортолукка жакшыраак көңүлдөнөсүздөр, себеп дегенде бата кылуунун алдында турабыз. Операция пакет токтоп турсаңыздар да болот. Батадан кийин алдыңыздарга коюлган нерселерден катыктан кашык, жумшактан салфетка гана калсын деп баардыгын салып кетсеңиздер болот. Бүгүн тоюн ээлери баары сиздер үчүн гана койгон. Самат агабыздын кайнатасы, Элиза жеңебиздин алтын атасы, Абдет агайга микрофонду берейин. Батаңыз эркин. Омин, омин, омин. Көтөрөлү билекти, жараткан Аллах берсин билекти. Жамылы менен жерге урса, бата менен элге уртуйт. Самат агабыздын билесиң, баарыңызды келиптер, батаңызды кайра. Омин. Омин. Ушу урматтуу коноктор, кудалар, ушу келгениңерге чоң рахмат. Ушу баарыңарга тилейм, ушундай үйлүү, жайлуу болгондорго бүт баарыңарга тилектешим. Ушундай эле баарыңар эс аман, тинч сак саламат үйүңөргө жетип алыңыздар. Ушу камчылык болсо ушу кызым менен үй алган кошулуп мен дагы кечирим сурайм. Ушу дайыма ийгиликте, ушу жакшылыкта ушундай немелерде жолугушуп жүрө берели. Баарыңарга үй бүлөңөр тынчтык, бакыт каалайм. Амин. Аллаху акбар. Бир батаңыз, эки батасыз дейт. Тамам, батаңызды. Амин. Айтылган кабыл тилектердин баардыгы Кудайым кабыл кылсын. Ошо кызым менен үй аламан. Ошо тилеген ой максаттардын баардыгы кабыл болсун. Не тилесе тилектердин баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Мына алган үйлөрү ак жолтой болсун, буйрук насип этсин. Байдан бери ошо кабылдын баардыгы айтылды, Кудайым кабыл кылсын. Бактылуу болушсун, үлгүлүү үй бүлөлөрдө болушсун. Амин. Аллаху акбар. Тоюбузду баштаган Кубан агабыз
кетіп қалып тұр. Ошон жердегі қуана қабыстың орын басады. Андан кейінгі ақсақал бақты екен микрофон алайын. Бұл жерде ошол акам жоқ, жегем жоқ ошол. Жегем мен акамдын ордуна ошол мен ошол. Атап коюм. Амин. Самат акам келин алам. Ошол алган үйүнө ошол кут болсун. Насип болсун. Ошол үйдөн ошол. Өлөлөрүнө кыз чыгаргыла. Силерге ар дайым ес болуп болсун, ынтымактуулугуна, силерге ийгилик. Ошол кандай той болсо да ошолдай жакшы адамдар менен ошолдай тойлорду өткөрүшү. Силерге Амин. Көтөрүлө билеңер, Кудай берсин тилеңер. Oyun günahkarları şu sanat nasıl bülbülü yüzünden olsun. Allah'ın çok günde yaxşısını adamlar olsun demanda. Sizlerini taptan, ocakta toplan taptırırken ağamız olsun. Yegen dansları başına gelirse olsun. Evi kumuna kalalım. Yaş olduğum günler uzun olsun. Arıqlarda жүргендер күнде olsun. İyilikten açıksın, gelip kolay konuşuyor. Bekem var mı? Mına sizlerді taptı, baktınlarına adeneler aman olsun. Amin Allahu Akbar. Көрсөткөн сыйыбызга кылган кызматыбызга меймандар разы болуңуздар. Кемчиктер болсо дагы бир рет кечирим сурайбыз. Коро-коро той кылыңыздар, дайым ушундай жакшылык той кылыңыздар. Тойлордо жүз көрүшкөнгө чейин сак саламат аман туруңуздар гана деп калабыз. Коштошпайбыз, жакшылык тойлордо көрүшкөнчө гана деп калабыз. Бүгүнкү тойубуз жыйынтык калат. Бүгүн кызматыңыздарда универсал командасы мен уулуңуздар Тайырбек Исманалиев болду. Бизге да чоң рахмат, чоң рахмат. Аман болуңуздар. Үйүңүздөргө жакшы эс алыңыздар. Тойдо көрүшкөнчө.